Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalohi tarigapan siganu paribata bani panurang sogot nerion. Pasada hitam hurta martonggo mahita. Terima kasih maisombah kunur nami hubamu Tuhan. Natongtong makasomani manramotkon rosi masarihon guluh nami. Bapa bani panurang sogoton. Ibagas nasyol ipukah kanami horja nami siganu pari. Mangindo mangelek kanami hubamu, torangi ham ura pepikiran nai marhiti hatamu nama pasingin, ase gok ibagas malas ngiur, jana gok ibagas hatamu hanami, makorjahon horja nami seganjang nyeron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami celah merapa kontongko namion. Amin. Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapin asyam marenan bari panurang sogot nyarion, nabu isi sehan nami marhiti hunit channel itu pon. Hatani nebata nagabi rikapan siganu paribata bani pandurang sogoton Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024 Aima tersurat bani buku pesalmen bindu tulu ayat 20 sada nama katahon sonon ai merhitihon sido malas uhur nami ai bani gorani napasing indo hanami marhatengera. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Haganupan halak rutene marosuh. Ase guk ibagas malas ni hurutong guluh ni. Atape mangahapkon bahasa iya aima jolma namartuah. Aima ase marpala-pala du halak laho makorjahon on membahen an membahen on tujuannya ando har marhitehon ni buah ni horja ai gabe malas ma uhur ni marhitehon ni nadup saut na iparayak nai malas ma uhur ni ai ma ase anggo isukun kubani nyombah na marsikolah aha mambain malas uhurmu nini anggo boy tamat manamin sekolah doko si tamat sekolah ahado na mambayan malas uhurmu anggo boy namin boy ma wisuda do boy ma wisuda tongon doko si salo si wisuda isukun ma ahado mambayan malas uhurmu do boy namin dapotan horja ma doko si dapotan horja aha mambayan malas uhurmu do boy mopo ma pakon nalikan. Nah on ma salah sada bukti bahasa anggo aha na adong jana aha nasihol iparayak hita dohasa ibagas parguluhan taon naboy mambayan malas uhurta sasitong ni maningon jujur hita bani dirita sendiri langboy ay pamalas uhurta terbukti doai jana boy pardete hita ibagas kuluta si ganu pari sanggah garama sihol marhajabuan doko si marhajabuan kolosohan ma alaniaha maningon memikir tanggung jawab ma sanggah lape marniombah sihol adong manamin niombah doko si adong niombah jadi niombah ay do use mangolati manlakkah laho mandihuti tupuan-tupuan ni halak na porsaya. Nah angko sonai bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sonaha dosa sitong ni. Ase betul-betul marmalas nyur hita ibagas 10 taon. Marlajar hita. Kumbani hasaksian ni perpasalmen. Marhitehon ni bindu tulu ayat 20 sadapon. Perpasalmen manaksihon. Porini pe ia sahalak raja. Porini pe ia sahalak gijang jabatan ni jana bue artani bayak humani iya tapi sedo jabatan ni selaku raja sedo humani bue ni artani ai nah bui membahen malas uhur ni ibagas na mandalani parguluhan ni siganu pari tapi ahado na bui membahen malas uhur ni isobut no planeten ne bani goran ni napasing indo hanami marhatengeran ni uhur
Arti ini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Perpesalmen boy marmalas nihur ay mahalani nai batasan diri. Nasunin majenges di panugun-nugun ni hubani. Ia piti iya kumbani musuh-musuh ni janah lang ipadingat-dingat dosani. Alani ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Boy bandingkon hita. Na ibahin ne bata hubata, so na age na ibahin so mantajol mahubata. Jadi anggo bani perpesalmen, pitah ne bata dutungon na boy mambahin iya marmalas niuhur ibagas parguluhan ni. Na tutusunay mahita. Jadi lang perlu hape ni hita ipinday hita, atap lau hita huhuta ja, ya laho pamalas uhurta maningon do hape ni takas bata na sitong-sitong na betul-betul boy mambahen malas uhurta ay ma pita halani hidup ni uhur ni ne bata na halani ay ma ori ni hape ni ibagas gobir atape ibagas bir hita mandopa kon hapas singon ni ne bata halani jolma perdosa do hita tapi maningon tetap ibagas turuh niuhur, ibagas bersih niuhur. Kita mengharapkan holong nakumbani nai bata. Jadi sunai maturus kita. Asibui hita, tongon-tongon marmalas dur ibagas 10 tahun. Aima anggo ibagas bir hita. Mandopak kon hapas singon ni nai bata. Marhitihun ni ai. Dijaga hita mahoma pangabakta. Dijaga hita mapersahapta ase romban ubani ahana ihapor saya hita dopak nebata. Jadi anggo tenger do uhurta por saya do uhurta hubani nebata toto sonai mahomani dijaga hita mahomat dirita ase mangguluh ibagas goran ni na mapasing in. Artini ay maningon do hape ni tetap hita marhatengeran ni uhur ubani gorani napasing in marhitihun na ipataridah kita maay bahasa prasahapta pangabakta pamikiryonta haganupan maay ipaunduk kita ibagas goran ni naibata napasing in janah hita pe tetap makumani mandalani guluon ibagas biar bani goran napasing in jana ibagas malas niuhur lahu mamuji pasangapkon Tuhan in marhitihun ni na adong bata ibagas parguluhan taon. Amin martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase mangaku jana mangahap rosi mangguluh kanami. Pitah marhitihon hamdo hasatongon. Marhitihon ni goran mo na mapasing in. Boy hanami marmalas nihur ibagas pargulukan nami. Alanya Tuhan ajare hanami tongtong. Lahu papasingkon goran mo. Ase betul-betul ihapkon hanami. Malas nihur na humbamu inma na mangguki pargulukan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jula merapakon tonggo nami. Amin. Para sobat taganupan, selamat pagi, selamat marweekend, selamat menikmati quality time pakon keluarga hinaholongan ni hurta. Shalom.